گوهرتنا چاندی دنیو ست سال هفتان ده ولات فارس، شام، مزوپوتامیا و پارک آناتولیا تاوی هنری مندن. د سردما خلیفه عمر بن خطاب ده کتن بن سروریا مسلمانان. سینورن دولت اسلامی و دمه گیشتن اروپا و هندستان. د سردما خلافت عباسی ده جه هزا دولت نما و باندورا و یا سیاسی جواندا بو. جبرکو پرگالا دستلاداری جناوندی و گوهری و بو نناوندی. و دمه گلک جواک جدر و هاتن هریمه لهریمه به جهبون و درباسی اولا اسلامی بون. مینا که وجی جواکا بوهیا بو. بوهی جکوکا دیلن درکتنه و لباشور دریا قزوینه به جهبونه. وانکاری و گلک میرناشین لولات فارس و عراق آوا بکرانا و حیات داویا 100 سال یازدان لقادا بو یران ما. پشت سلجوقیان کو کوکاوان ایلا قنق آ ترکه درکتن. باپیروان سلجوق کره دقاقه. نویسکار مقریسی ده پرتوکا خویا بناوه. از سلوک لمعرفت دول الملوک ده. گوتیا کو او بکوکا خواه ترکن. دمسال هاوینان لبولگاریستان درباست کرن و زوستان جی لترکستانه و کار دزیت کرن. سال 1985 او جوالات خو کوش بون و ل خراسان بجه بون و د سال 1037 ده میرناشینه کی بچوک آوا کر پشت بر خودان مزوپوتامیای هن آلین دن این بیانیین هاتن هرمه ایلا ارتق بو با پیروان ارتق بو کوکاوان جی ایلا دقر آترکمن بو. اویل دناوا هزین سلجوقی دا جه گرت بون و بسرکتن سلجوقیان را هن هرم لعراق، شام و اناتولیای گرتن دست. سال 1102 جی لآمده هن میرناشین بدست خستن پیش را گیشتن مردن و حسکیفه. لداویا 100 سال 13 جی ایلکدن آ ترک هاته هریمه. جبو آواکرنا میرناشینه که لسر حساب گلن هریمه ین رسن پشتگریدان سلجوقیان. لداویه او میرناشین مزن بو و بو امپراتوریک و سینورن و گیشتن حیا آسیا، افریقیا و اوروپای. جوان گلن رسن این لهریما مزوپوتامیا و اناتولیا گله کرد بو. پارک مزنج کردان لهریمن باشور و روجلات اناتولیا به جه بوون. اوراستی جالیه گلک دیروک ناس چافکانی و لیوگرین دیروکیین کون و نو تقصد به. بریا درکتنا دولت عثمانی لاناتولیای هبونه که کردان آهزدار لسر عرده هبو. سال 1951 میرناشینا شدادی جالیه محمد شداد ابن کرتو آوا بو. محمد شداد جه ایلا روادی بو آوا کر دولت ایوبی سلحدین ایوبی جه روادیان بو. میرناشین شدادی جالی سلجوقیان و هات تونه کرن. سال 1959 جی میرناشین حسنوی لهریما جیبال آوا بو. سال 1015 جی لسر دست بوی هیان بداوی بو. سال 1982 میرناشین مروانی لسر دست میرباز ابن دوست که هر بختی آوا بو. و میرناشین هریمن آمد میا فرق نو جزیره بوتان کنترل دکر و د سردما خلیفه نصر الدوله ابن مروان 1085 لسر دست سلجوقیان بداوی بو. پشتجی سال 1375 دولت ایوبی درکت و مصر، شام، یمن و کردستان کنترل کرد و حیا هاتنا پیلن مغولان این هلوشینر دوام کرد. جدم آواکرنا دولت و پشت امپراتوریا عثمانی دنابر 100 سالا 16 حیا نیو 100 سالا 19 ده ترکان هولدان
دوستانیا کردان قزنج بکن دا کو سوده جهیز و هجمارا وان بگرن و امپراتوریا خو مزم بکن. عثمانیان هولدان لهریمین کردان انوک آمد بازید و مالاتیا 8 سنجه خان آوا بکن. ریوبریا وانجی خستن دستن سروک ایلین کردان لبرانبری ویجی دیویا بو کردان باجو شرکران بدن دولت عثمانی. سال 1514 دما شهر چالدیرانه دناورا 23 میرناشنین کرد عثمانیان ده پیمانا هفبندی و دوستانی لدار کرد. و پیمانه بهتری 150 سالی دوم کرد. کردان دوی دمه ده به 10,000 جان گوریدان. لهم هلوستا عثمانی لهم بری کردان هیدی گوهری به تایبت پشتی بین کتنا عثمانیان لبر دریه آستوریای سال 1683. و دمه سلطان عثمانی قرالکی جعالی خواه لامده ارکدار کرد و پشت دست به پیک آینا سیاستا جف خستنا کردان کرد و دستلاداریا ناوندی سپاند. ویگاوه دریه درکتنا سرهلدان و شورشین کردی دی 100 سال 19 ده لدیجی عثمانیا وکر. وکی میناک شورش عبدالرحمن بابان لسلیمانیه سرهلدان یازدان شیر لحکاریه شورشا بلباسیان لباشور کردستان و شورشا بدرخانیان لهما توایی شورش و سرهلدانان جبر بکار آینا زور و تندی جالی عثمانیان و هاتن پوش کرن. دما هاتنا دست خستنا دستلاداریه دداویا 100 سال 19 ده سلطان عبدالحمید دویم هول دا جارکدن نیزی کردان به داکو هلوستا دولت خورد بکه. سلطان کاریبو پیمانان به هن ایلین کردان را چکه و هزک کردی به ناو سوارین حمیدی آوا کر داکو سینورین امپراتوریا نخوشکتی بپارزه و ایریشی دجمنین وی بکه. هن سیاست مدار و روشنبیرین کرد هولدان ده دست پیکا 100 سالا بیستان ده خواه بره خستن بکن و جبو آوا کرنا ستاتویکی کردی یا سر بخواه بخبتن. به تایبت پشتی باوریا وان به دولت عثمانی نما. و هولدانه حیا پشتی شهر جهانی یکم دوم کر هر وها وان کسان هولدان فشاران لسر چافکانین بریاران لأوروپا بکن داکو دادوریا پرسکریکا کرد بوان بدن ناس کرن لهما همو هولدانین وان والا درکتن. به هر دو پیمان سیور سال 1920 و لوزان 1923 پرسکریکا کرد درباسی قادا ناف دولتی بو. لهما انجام هیویش کستن بو. دولت اوروپیین خودی بریار پشتگیریا ترکیه لدیجی کردان کر. پیمان لوزان دام پیشیا یا سیوره و به وی آوایی کمارا ترک آ کمالیست آوا بو. با آوابونا کمارا ترکیه ره قوناغا کی نویا سیاستا زور دستی برواجی کرن در او ترک کرنه لهمبری گلن هریمه و چاندن وان دست بگر. جبلی کمکوژین لدیجی کرد، ارمن، سوریان و یونانان جالی دولت ترک آ کمالیست و پیک هاتن دستان سر مال و ملکن وان قرکرنا سرهلدان و تفگرین کردی دولت ترک آ کمالیست افکریارجی گرن. پاشگاه کرنا پرانیا مال و ملکن چاندیین شارستانیین کفنار لاناتولیا و باکور مزوپوتامیای ین مینا حسی، هوری، اورارتو، آشوری، یونانی، رومانی، بیزانسی و ایوبی. وان شارستانیان به هزاران جه و دورین دیروکی و کفن شوپی لپی خواهیشتن. دناف ده دورین دلیستین یونسکو ده هاتنه تومار کرن جیهنه. ده همان دمه ده همو درفتن خوش بو پاراستنا کفن شوپی و آواهین عثمانی پیدا کرن. جبو هلوشاندنه کلپورا چاندیا گلین رسن ای مزوپوتامیای تو نکرنا ناسنامه وان و کوشکرنا وان دست به پروژه گاب آوا کرنا 22 به انداوان لسر چمن دجله و فراته کر. هجمار دورین لباشور رجلات اناتولیا ین کتن بن آوه یان و تیکوین بن آوه در دور 708 جبلی وانجی 1800 آواهی دیروکی هنه. جوان دوران زوگما یا لدیروک آنگو عین تابه. ده زوگما ده دیروک حسی یونانی و رومانی و شارتیه. هر با گمشکایا لعادی آمنه خلفتی لروحای گلها آمده و سورن و ین رش و حسکیف لباتمانه. دما کو دولت ترک باجار حسکیفه ببن آوه دخه و پروژه خود دومینه هول ده جالیه دن وجی همو دیروک و کف نشوپین عثمانیان لهمان حریم پارزه. سرشوکا ارتوگرول
گورا زینالبگ û minareya mizgefta Silêman Xan ji heskîvê derxistin da ku biparêze. Elfebeya Erebî ji pergala nivîsandinê derxist û li şûna wê tîpên Latînî ku tu têkiliya wê bi zimanê Tirkî re nîne bikaranî. Di dema İmparatoriya Osmanî de ji sedî heftê ji zimanê Tirkî peyvên Erebî, Farsî û Kurdî bûn. Bi damezrandina Komarê re li şûna wan peyvan yên Fransî û Latînî bikaranîn û xistin nava alfabeyê. Tevî vê jî li gorî gelek lêkolînerên derbarê ziman de û li gorî statîstîkên sala 2005 teqez bû ku derdora 18,000 peyvên ne Tirkî di zimanê Tirkî de hene. Divê were bîrxistin ku tu têkiliyên zimanên Erebî, Farsî, Kurdî yan Ewropî bi zimanê Tirkî re nînin. Ji ber ku koka wan cuda ne. Dewleta Tirk a Kemalîst zimanê Tirkî bi zorê sepand û şerê zimanên din kir, bi taybet zimanê Kurdî. Ji bona tunekirina zimanê Kurdî û sepandina Tirkî hemû derfetên heyî bikaranîn. Heya gihîşte radeyekê ku komên Îtîhad û Terakî hin lêkolînên derew û bêbingeh û navên kesayetên Ewropî ji xeyalên xwe afirandin da ku zimanê Kurdî tune bikin. Mînaka vê di parastina İsmaîl Başikî de derbas bû. Dema qala kesekî bi navê Dr. Fêrîj kir ku kesekî xwedî pirtûkên derbarê ziman de ye û gotiye ku zimanê Kurdî beşekî ji yê Tirkî ye. Gelek tiştên wiha jî xeyalên xwe çê dikirin, arman jî biçûk xistina zimanê Kurdî bû. Li gorî pirtûka bi navê Kurd a Basilî Nikîtînî, dewleta Tirk navê Kurd veguherandiye û kiriye Tirkên Çiyayan. Ango Tirkên li herêmên Çiyayî li ser sînorin û zimanê xwe wenda kirine û bi zaraveyekî Farsî daaxivin. Piraniya çavkaniya li hev dikin ku wêjeya Osmanî Tirkî di bin bandora wêjeya Farsî de derketiye. Helbestên Tirkî bi Celaleddînê Romî re derketine. Ev jî mirovekî Fars e û rolekî wî yê giring di derketina helbesta Osmanî Tirkî de heye. Hin çavkaniyên din jî destnîşan kirine ku zimanên Erebî û Farsî weke zimanên wêje, helbest û hunera Tirkî Osmanî ne. Ji bilî vê Osmaniyan gelek çîrok, roman û destan ji gelên cîran standine. Di vê derbarê de İsmaîl Başix jî ku di eslê xwe de Tirk e. Dibêje destana Memûzîn ya ku ji aliyê nivîskarê Kurd Ehmedê Xanî ve di sed sala hevdan de hatiye nivîsandin û weke destana hemdem a wêjeya Kurdî tê naskirin li bazarên Tirkiyê. Romaneke bi heman navî heye û nivîskarê wê Ehmed Faiq gotiye ku ev roman parek ji wêjeya Tirkî ya kevnar e. Bûyerên wê jî li herêma Cizrê Rûdane û êlên Tirk bi navê Botan li herêmê di serdema Darius de hebûn lê hema piştî demeke Kurd ew roman ji bazaran nema wenda bû. Destana Memûzînê ya li herêma Cizîra Botan Rûdaye û ji bo gelek zimanan hatiye wergerandin bi van hevokan dest pê dike. Saqî bike camî asîmanî, raha wekû ruhê cawîdanî. Da ku em bikirîn dimaxê canter, yek lehze birahê ruhperwer. Saxî tu birêje came mîna, ava ku diket demirî bîna. Şada bigêre qelbê mehzûn, mudhuş bigêre eqlê mecnûn. Her wiha em dibînin ku destana Kurdî ya Xisro û Şîrînê, ango Ferhad û Şîrîn ku di nava erdîngariya Kurdî de Rûdaye ew jî derbasî nava wêjeya Tirkî bûye. Li gorî pirtûka dîrasa Fîl Edeb el Folklor el Kurdî ku lêkolîneke derbarê wêjeya folklora Kurdî ye a Dr. İzzeddîn Mustafa Resûl. Helbestvanê Tirk Nazim Hikmet destaneke bi navê Ferhad û Şîrîn hûnandiye. Ji bilî van jî destana Leyla û Mecnûn heye ew jî derbasî wêjeya Tirkî bûye. Dewleta Tirk baweyekî eşkere, mûzik û stranên Kurdî dizîne. Mûzîka Kurdî û her wiha helbest govend û sema jî di nav de ne. Her wiha helbesta gelêrî ango dengbêjî jî ya li ser şer û lehengiya Kurdan û kesayetên axa û began jî dizîne. Di vê derbarê de Başix jî dibêje, dewleta Tirk biriya hin saziyên xwe komek kes erekdar kirin, di nav de pisporên mûzîkê yên mîna Mihemed Ozbek, tevî hin efserên artêşê hebûn da ku stranên Kurdî li tevahî herêmên Welêt bigirin dest û guhertin û wergerandinê tê de çê bikin.
پشره به تایبەتمەندی کی ترکی و به دنگ هنرمندین ترک درباسی ناوا مارکتان کرن آنگو وک استرانین ترکی بلاف کرن. جوان سترانان تحسین تاها رابه جوتیار دهیل رابه بیاز گل کرمیزی گل درابه گلابینه بحچه گل کی گورم یک مامک کرن bir mumdur. Ledot mam kirin ben yetim. Başıqçı dibêje hen hunermendên Tirk, Enmîna Selhedîn Albay û Celal Yarıcı bawekî eşkere ragihandin ku hin stranên li markêtan hatine belavkirin beslê xwe Kurdî ne. Weke hemaylî bû Yunandadir. Diyarbekir Dozdadir. Vur Davalcu. Di Pirtûka xwe de ya bi navê Kurdistan mîtîngeheke navdewletî başıqçî destnîşan dike ku kovara Tampo, lîstikek ji stranên gelêriyên Kurdî û weke stranên Tirkî di nava gel de hatine belavkirin weşandin. Dîsa di gotareke xwe de ya di malpera Medarat Kurdî de hatiye weşandin. Arya Toprak dibêje di sala 1926 de saziya Darul Elhan gelek stranên folklorî kom kirin, tomar kirin û wergerandin. Piştre komeke cuda bi serkêşiya Orfî Cemîlekîn û bi serpereştiya nivîsgeha navendî ya hunerên bedew geryanek li herêmên Kurdî kirin û du mehan dom kiriye. Di wê geryanê de bi dehan stranên Kurdî hatine tomar kirin, kom kirin û guherandin. Toprak dibêje hejmara stranan heya salên 1970 hatin kom kirin gihîştin di 25. Herba televizyon û radyoyên Tirkî di serî de jî TRT rolekî mezin di pêşkêşkirina stranên Kurdî weke ku Tirkî bin lîst. Ji van stranan Edlayê kirin ay akşamdan îşiktir. Sînemê kirin zab suyu. Eskevokim kirin hele yar zalim yar. Nûrê kirin çay için adalar. Lober de kirin makaram sarı bağlar. Esmerê min kirin esmerim biçim biçim. Tüy cana min kirin Mevlam birçok dert vermiş. Ah veylo kirin yağlanın soğuk suyu. Nuno kirin karanfil deste gider. Evina min kirin uzun uzun kamışlar. Xumxume tore van kirin ağır dağından uçtum. U seyran mengi kirin ağlama yar. Her baha Kristina Hog di gotara xwe ya sala 1989 de gotiye. Mihemed Korkmaz gotarek belav kir. Têde lîsteyeke bi navê stranên Kurdî weke stranên Tirkî hate belavkirin weşand. Navê arabesk jî lê hate kirin û gotiye cewherê van stranan Kurdî peyv jî Tirkî ne. تربونهم من بانهم السجين مخدي وي لبن بانا قرباني السجين مواي وي صالح كويتي قربانو الدم الشماي وي عاشقي لي جابد رشماي وي